Ministry TV. As you know, the truth, there's difference between the truth and prophecy. Majority, you can't quarrel. What's it? One done in daddy and comes and so no any no quarrel a boy bra. There's difference between prophecy and truth. Okay. Majority, and this world we don't rely on the truth. The truth is not in the court. Court no what no quarrel Emra. So the truth and the law are they the same? No. Until we are here, yempa no quarrel in yejuma. What did I didn't yejuma? Emra. Didn't Amra ni sini. And what can say where and quarrel? One can quarrel. Oh, we are. Amen. Amen. Until we be served by the prophet Dr. Abednego, this is minister of Christ. Yen ye can no quarrel. And then no quarrel so they need we are. Hallelujah. Prophet Dr. Abednego has once again demonstrated the power of God following divine guidance. He established the world first spiritual hospital, Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory. Now, God has directed him to create the Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital, powered by Castoplanto Technology. This unique institution will reveal spiritual realities and help you understand the unseen battles affecting your life. Many are spiritually unwell without realizing it, and many struggle to progress due to invisible spiritual conflicts. Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital is here to uncover and address all spiritual obstacles. Bring all your problems to Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital and witness the revelation of all that has hindered you spiritually. Visit us in Ensarum Adwajiri, Oreku Liberty. For more information, please call us at 0208 599 576, 0208 599 576, or 0278 977 215, 0278 977 215, or email us at castoplantotechnologies@gmail.com. Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital, unveiling spiritual hindrances and guiding you to divine freedom. Ebusunya ya kada yeso ni made ye friend da yeso na ye kada yeso a asambe na ye ka woni misire da yeso e ye kwan ya onyankopon e fa so e kasa kire ne ma ana na woso da ya wote ase na wosan fa ne serious ana afa yeso no woni misire da yeso e kotra die da yehu ana die odi be si we ni so se opese wo ye e wa brabo mu no woni misire eno so e da yeso eno nti ene asema me bisa wo ne se den ene da yeso e ade a enye se odidi agro o wa brabo mu eno nti na na me kan for Prophet Dr. Abednego ediama wo ohene Pharaoh so da ye obi no otimi kire da yeso na se Joseph ene fie ase ebe kire da ye no ase eno nti se wo so da ye a wo be hia onyankopon ni pa wo be timi a kire o da ye na se die beba ene de aba ene kwan ya da ye so no ebe timi afa abem. For the secret of the Lord is with his prophet. Onyankopon eyinta semno ewo nidifo enchen onyankopon so enye bibia agese we akire ne nkoa edifo. Surely the Lord will not do nothing, but he revealed his secret unto his prophets. Enunti se wo so da ya wo hi obi a obetimi akire da na so enunti na me kanfo Prophet Dr. Abednego etime ediama one ne onyankopon akoa enwiye bremu no onyankopon eyi na siwo se oye ne somafo na wadom no adom akere a ye de kire da yeso ase asan apankire edi akanwa obetimi apoa ama wo da yeso etima be ananse oha obi onwa onyankopon apa ne so etimi etwitwa sa oha no na so no etimi efiri enunti waso da ye wonti ase woda yeso ache woda yeso entimi mbem why do betima ye bia wa brabo ma da yeso no entimi embem enunti na nedue no make for Prophet Dr. Abednego, is minister of Christ and the dispenser of the mystery of the kingdom of God at the amount. Now we hear Prophet Dr. Abednego
Mepacho our in Sawem at Wejiri. Mepacho friend was on number way so 02085999576 02085999576 and answer 0278977215 0278977215 and answer 0267141559 0267145159. Prophet Dr. Abednego is minister of Christ and the dispenser of the mystery of the kingdom of God. Oh no, and when young couple at Dumaduma Chadia, or bit my king, or there song, I'm out there so it's my baby channel. So I'm going to say a prophet Dr. Abednego, or no, ever in some at Dredgery. If I your friend on, oh young couple, bend down prophet Dr. Abednego. So I'm out there soon now, baby, or sad for your question now. When young Capone and I'm gonna so edgy, baby. In the name of Jesus. Without shedding of blood, there's no remission of sin. Abusia anansi da nyame asese wode enne den so asan ache ye biu ne mensaka prophet Dr. Abednego ya ye babidi enkomo abusia wodi for waye krado de nse ne de mensa wo break kame ho yenko di for yenfa nkomo no enhyehyɛ so bibia boko Mo ho so mo ho te sai nyame adom ye ho yo oso so agya nkobo ye ho a ye da wase na ye di nkomo kakra na too much for no interviews journalists for no person wo mebi sansem bi na ye da awurade ase what's the news? Be saboko, muna kwanso. Aha, de boko. Yo, daddy baby, free so de eye boko. Aha. Na daddy na say na so hopeni Bishop Dana Okojo obi nim ene na ere Florence obi nim nsem. Ebeto social media no so ebe ye deja. Me no ba bedi ho nkomo. Ama sabre de Bishop Okojo obi nim se ho kronkron ene na kasa. Enti no wetwa bibia so ama etu akwakotwere na yetwere ma sabre de na yere kra so kyere se asumdwe aba. Na ene wo se ye nhwe road to park to. Eno ana mebisa se wo kyere se enwom no ye bo apawa no ene bekyere na se apam no gu a apawa no ene bekyere eno na mebisa se sen na ne mesite sen na sa road to park to ye hwe nafa. Yo, Father, we thank you once more again in the name of our Lord Jesus Christ of Nazareth. Everybody nyankoko ba kai. Em say nkrofo kwa ma me woni say nsem bebi wo kwa bisa me ya no. Em say esuno the truth, there's difference between the truth and prophecy. Majority ye kan no kware na wo say won da ne dade en komse nso no ene no kware ebo ebura. There's difference between prophecy and truth. Okay. Majority and this world we don't rely on the truth. The truth is not in the court. Court no what no kware na ejuma na emra. So the truth and the law are they the same? No. Enti we are here yempa no kware in ejuma. What did that in ejuma? Emra. Ti ni amra ni seni. And what say we no kware. One kan kware e wo wi ase. Amen. Amen. Until we be served by the prophet Dr. Abednego, this is minister of Christ. Yen ye kan no kware. And then no kware so the ni wi ase. No kware ni wi ase. Ndi Jesus say, "Ma sunye na mediba enye wi ase asunye." Enti ye wa sunye efiso, ene ye wa asunye. Until we be say pam no egua. Roto pacto de chide la ruota. Apawano se apam no gua apawano na ebekere entity se okofa ye brother osofo pani ni yiri asemu ya ekowie yi den na ekowie ni sa aware na egu ye onkrofo bebira won aware won abrabo adwuma niama asai bebiri ho a wo mo apam nia eme ka titru efa spiritual huhumu a na ye ne kwa apam tumi a yesu tumi a ye ne wo tumi a oware ye ansa na ebe hu ye Awurade Yesu Kristo no. Okay. Se sa apam no a Onyankopɔn de ba wiase no
saa apam no egu ya nya kechi ne edade apawa no enti no odo no sa ne aka ne edade apawa no betuma njom asa oniye ne obeka ena ebe kire se yebeto aso ana yebe de tinton time enti se onyankopon aba na wabegu mmra no se mmra no wagu na waye ho adwuma where you went from. And to Paul besides says, since you believe, have you received the Holy Spirit? Ofa Yesu Christ so kraje kwa. Na je say urigu apamno. O fi sumunu. O how obre amanye petu kwada nde ni ngwa se ka ni ade nyina o frim. O na o frim o. Enye apamno na eko. Ana apamno na epamu. Apamu na epamu. Wa na o so we frim. Na na we frim na o ko no wo sakana na. Since you believe, ofa Yesu Kristo se kraje nkwa na opa Yesu Kristo no. Yesu Kristo nyankopon de Yesu Kristo na maye. Ana Yesu so de hon konkro no maye. The Paul asked the people of the Corinthians, since you believe and take Jesus Christ as your personal Lord and Savior, have you received the Holy Ghost, the Holy Spirit of one? Roto pacto. The children are water. Apam negu asay enti say no apawa no na ebechire senya me no betra ento apawa no ye wonni ye okay ena ebeche say bosum no do ana undo mamu ata no pedase wana un pedase why finechi ana un finechi okay so tie me tie daddy amen o tie me tie pa se usum bi umana aduane ti se senya osofo ba akopani se ne papa ma owo aduane akụkọ na owo ne pe and this also we jaya oda so ma na we jai nyame adom ne bia wo yekobo na wakopie se o ye jantre ni wo so mejai ma fa Yesu Kristo me kraje nkwa na wo fi okure chi kofon fofra we jai ndi wa power no oni ye na be kire se we jai na wo jai the honhom no bedi we chi a oni ye na be kire nti we no se obi wo ene ye esumnim apamnim na o se wafiri apamnim e ba hannim a enye se wode na no ka se wafiri mu no keke no na de se wawie but ene ye bi obeda na di nti wo de aware ye mfato ho it is obi ne kunu te na ye fa ne se aware no agu adru point bi aware egu a ne sa enye se omo ka sa aware no egu na emu nsam wo mu mienu be ka no eno na be kire se omo beto asa na omo yo ente nyensam ne keke amen o ya men ware obiom Bible so mienum yensa na oba ne nko obema mba oba no e ya asam keke na ne ye ka ene ye ka ho nti ne ye ne be dede wo sam pasam o ka ye no so ye oye nti apawa ndom na oto en kwasa na osa okay ande wo so mpe bosum no ufie na nanum nkonwa ne ade o mpe biom a nia o kai no o ya na amen o kai se o mpe de biom na wanya kwame na okono ampa wa ho kwame no onim nana nti o free ha no na akọ hina kwame ho na wa nkọ kwame ho na akọ aladura that is na kwakọ ya bibu say ni me tell we are say the dispensation that we are now because many are ignorant of the wiles of the devils also mejai we no na wejai ena eya ye group ena oba ne nyina ye no uso no mbio na sese no wafie ho mba ye nchen bio enti no obekwa asore de na wo sore a da wo ya asore na oba ye ho se bia obeka nyame asem ne bia cho na so watwe wo de wako eya anyame asem na ya obeka na o twi bi hwe ti so o twi bi hwe a o kan ye ho na o kan ne o kan mo ti yenso ye beba na ye ma ye be ma obi ana ye mo nti na nia o kan no apam no hina na kan wa na o kan enti apam be na wagu no ngo ne ye amen o de wa no na kan
but when ye day, Entry. enter enguye, uso umpebio. Wafa Yesu Kristo okraje nkwa. Mempese medi hia ohaw obre amane petu kodenda o anyama beba meso. Wo de wa no naka. Ento mpese ohaw meba se ope nokware no. Na nokware nso wo ye ofa. But that is say will be or say obi di na no pay mu na ofa yese no kra na je nkwa. Na wo fi baby o wono ba Yesu no mu a. Also de wa no pay mu kan. Roman 10:9-10. Wo de wa no pay mu kan. Na wo de okuma jidia. Enti no waka na wo njindie. Na yese nipa no na ne waka na waje adi. Na wafi baby o wono ba baby fufuro. Na so wo bae na still a ne man hyedan ko yie ma no. Bre na wo bre ze ha no wo ba ho a enwo se wo bebre wo ho ana. So mpese wo bebre. Na ne wo be ya o mbre no wo ye. Okay, na yese ha no so adwuma wo ho a wo se wo ye. Na unza hydro kwa so se hydro. Unzo nyame mo adwuma wo ho kura se ayi obonsam. Onyame mo de mechiwe bebrebe ni ho. Eno bonsam so de enya obeye bi ope. Okay. Amen. Amen. Entino roto pacto. De chidera rota. Enti se no apawa no ena be kire nya wo kai no. Se me mpese medi hia. Enti wa power uni ye nya waka nya wo gidi ena be kire wa brabo. Enti se onkofo di hia na wo bre wo wiase a. Den na kire no. Omo ni ye na kire brabo. Amen. Amen. Na asemo kan no udi so. Okay. That is na ensam no bi ne sen say bi anipa no wabepɛ mu afa Yesu se ne kan na gyenkwa. Mo Ensam no ne wo so odi so na wo hu hia wo hu amane ne bi ne we hin. ose enya nyame foforo nka me. Okay. Ade bi a obebisa wo agya no obebisa agya no wo medimu. Ade bi a obebisa agya no wo medimu. Na obebisa me. Na wo so obisa agya no e wo Yesu din. Hina na ofa ne se okraje kwa. Yesu. Ofa hina se okraje kwa. Ofa hina se okraje kwa. Yesu. Ndino unam no hina nti na unam. Yesu. Ndino ose Yesu nso akere we agya, my God, your God, my Father, your Father. Whatsoever you need, ask the Father in my name. Nefe ubebisa ade no ewo togbiziko. Debe. Me di utie se wafa Yesu Kristo okraje nkwa na ohia bia hwehwe wo hina ho ye onyankopon ho wo Yesu Kristo dim ento ko se onyame mepe ensuo ewo togbizipidi a 1 edino Yesu is greater than togbizipidi oguso ti ase na unti ase Holy Ghost take control erode ma unti ase Father yo na utumi kan chere profo but what you ase ye nyina na yesi empe apam no enti ni abefa Yesu Kristo ye kraje nkwa amen Amen. why na die ko Yakobon Yesu. why no say montweme me ko akosisi baby na me wi ama befa Yesu. nti ye twa hina wa hasisi Yesu. di why na die meko Yesu na die ko. na se so obi aba so no de wo bekọ Onye no kure no. na Onye no kure. do sofo bi so no de ba bekọ soro ai Odi tro. do sofo ni so no ni Yesu na Enye ono a. na Yesu no se Yesu na hu nso okọ no sa na obesamba na Yesu okọ otepon koso okọ Yesu ko soro otero prince ana Debi. ebo yin bi be fa na na Debi. na obi be ka se Yesu oba otepon koso na eba Yesu se mi wi ma be fa wako one kasa obetuma ko Debi. onim ho Debi. te kwan ne hina Yesu. te se Yesu ne the central way a ye be fa no no ena onim onyankopon onim ho ena ote ho nti obefa ya ko hefa onyankopon ho amen Amen. nefe de o se ade na make asema montie se say no be fa me se me ena me ye obiribiara ena me so hia bibia bisa ina Eja no. eja no
wo hina dim Yesu dim. hina na chire wo eja no Yesu. me na me chire wo. Amen. Amen. And this a pastor na chire wo Nyankopon a na wo hwehwe biribi a hina na obekọ Nyankopon. Onyankopon ho wo hina dim Yesu dim. o pastor no so ma wo Yesu ananya sa enti Yesu dim biribi a ye obi a ye wo hina dim Yesu dim. osofo ne dim Debi. tobuzi pe no Debi. uno no Debi. brekete no Debi. enti dim bi a obe yusu bia nya opa obo nyina anye de anye adwuma. Yo, daddy, ebe so kyerɛ sɛ obi bɛka sɛ nea ɛwɔ kan ɛyɛ ɛsom na obiara nso wɔ ne gyidie wɔ som mu. Enti wowo deɛ no wo gyidie ne Yesu. Nti nea meka ɛyɛ den anye maadwene o. Aha. Wotie nea meka wɔ ha no anye me nso maadwene. Okay. He I speak the truth. Truth no say me ne wo ye discuss eno ye kyerɛ ye adwene. Nipa transia ye ka ye kyerɛ ye dade ye adwene. But nea meka no ye dade nnokware. Ti nnokware nye maadwene. Okay. Ti there's difference between maadwene and nnokware. Okay. Amen. Amen. But that the tiefo bi ana wo tie ni bi a wo tie wa wo hwe wo. Ono so beka sɛ ono so ne de wo nimu no ɛna ye nokre no. Sɛ ne wo ka sɛ ye bisa bibi wo Nyankopɔn wa ye bisa wo Yesu din mu no. Very good. Ono so beka sɛ o bisa bibi wo Nyankopɔn wa obebisa wo bofo bi a wo nimu ne din mu. You're wrong. But that wo mu bisa ma wo mu kyerɛ sɛ abofo ne ye ma wo mu. Mo ɛna sa abofo no oyobonsa. I tell you the truth. And I'm a person who said there's difference between the truth and illusion, mind. And the obese also mean I mean obesum afa aye owo brekete so abodi bribiswa aye wrong. Okay. Dimbiara obebiso Nyankopon so befa so akọ Nyankopon ho aye atro. And na me person who na unkyere wiase nyina say ye lie, false and the truth. So I have the truth. Me wo nti na me nim na me ka. Na person who unkyere say aha ye ka no kware. Ye nka atro sem. Nti wo bebisa the difference between atro and dade. No kware. Nti me no kware na me ka enya madwin. Okay. And this will be otie na otie dade. Otie no kware. No otie no kware. Nya adwene. And this Nyameka no otiasi o ontiasi o ojitumo wanje ntumo sanity Nyamechra. Okay. And daddy yenhwe se ebia hu se wo de aware ye mfato ho. Mo. Yenhwe aware. Ebia aware na gu bada pawa no. Ya ye ba be kire no. Meni mi kuru nete. Ena ya ware kodu baabi ena behwe niema ekoso aware ni mu atete bia be man de me fam ni ade a aware ni mintimi bi ena me de manu akase me nware bi be man so ko nware kura akome so kura mabrew ena enyina ya tutu bia man ye ho a ewie na ho akohia se ekopie mu wo court na court ko decide se ne abrabo na mo boy ni bi fimu ba ye di oba nye ne chefa be man nye ne chefa na obi anko ekoba ne sa na ekọ no eye nokre na ade ade anan mra no yo then ma ekopuewa ayi court and some na ke kan ye decision na you take here na decision na mo take no mo ye ho ade se ho ade na de akopie court ya ma nti mo ye ya na mo anye ya ye se mo se mo ware bio nti mo be koso awa na mo ye wo o be koso na edua ma na onua onu be ma o chop onua na nti o kai se mo ware keke ade na wo be ye no e na be che se o ware anya wa na o de kai. Okay. Na so betu aka so wari bi o ba to betu ni na koda. Na le se no sa na be mo enye se wo ye no na se wo nye wagene se obegyan no. O se e fatu so kai so nye. Okay. Ndi no onye no ho apawan e na be kire se obegyan na obetrans. Okay. Ene se ye papa de ya me de ye mfatu hu na no no na be kan se wo tu afifie okotena trasako wo mfa ne manka ho nko ono nko na ekwa kotena ho na waje fie na mo ba ne nkwala ewie echi no no ase wasan ambefi sa bredi ho nkonko tu no so uka
ɔse wasan nti kasa na ogusu kan enye sa ɛyɛ kasa ne ye be ne di akire ne ye no de kan take step kwekɔɔ ɛna wasan take step aba it is say ne ye no kɔyɛ mienu nti second ne ye no kyerɛ sɛ aware no nya ade beku wantimi am ndi na apawa no ebe kyerɛ na enkyerɛ na de sahara apawa no na ebe be kyerɛ roto pacto decide la ruota apamunegu enti no apawa no enyom no eniye no ena eba be kyerɛ sɛ egu ana enguye boy no so mpani bio mpani bio okɔ ide ti wa apawa oni ye na kyerɛ sɛ to sa apawa ni ye ena eba be kyerɛ kyerɛ sɛ aware no onyaye kɔ no onkɔ onai wo bakusi ya ware me ntwempena enti da sa ni ye apawa no na ebe kyerɛ sɛ wagyae ana unjae majogu so ti ase enti no enkrofo bebre se won pese obedi hia enye sa wo pekunu wo peba wo pese na waye ready ana ready no sign ye ready no say bia waso aware wo yoba waduru aware fie so enti waye ready no na ene we se na wo ye na dwuma waduru aware fie so de ebi ya be ma na ebi maaye amen amen me say in dispensation a yewu mu no e roto pacto decide la ruota kaino ni esembras enti embra no otubo ko ware obema owo yeri 16 no akoto so 17 ena wo so mpa bio enti no ukọ baabi a onkwa obenya oku one woman ndị ya adịfụfụ na enye adịfụfụ ndị apam na ụsasị a ofi webuso mu otie ena webuso mu nsukura no ese ọba panyin no wari ansa na wari otie ohun efekura na obi sopel na why ready so be ho ade na o sister o di wanim enware ya woni ho kwan so wari eno na na eye mmra no saa ne baabi a ofi okay amen amen but I had okoho a nia wo saketesia otu baabi no bi so be ware wa kwanda so ware emfa ho so onua pani nware nevertheless okay me obi abeka chem say my sister ketwa boy bi person be want say no na me nware ansa na my sister ketwa ware life ndo sister ne ya na ye ne ya yo Holy Ghost Majoti enti me so bi aba osofo menu aketwa no me nware ye so menu aketwa no nkrofo person me ware menu aketwa no enti say no mame onu ani nua mame ba ko papa ba one father one mother say menu na ware mame na me nware ansa na onso bi anso mesi upay ezo be sini nua ne kwan enti say no body na wo nua no ma na eni ni mu ndi apam no ho ana eni ho say so panyin no ware ansa na ketwa na ye de amen amen enti sisi ano say onfa homa ne we bra na menchichire man no o de ba ya nkase mechichire no no akasa wo ka chere no hu say ye nkwase asem no beka no amen amen enti na wo fi apam bi mu ana wo fi apam bi ase ena say sa apam no asai enti wo ne ye na je say no o pese o fi sa no me ohaw musuna muwo mu no enti ne so Nyankopon asai apam a eye apam dadana de chidela ruota oni ye na be kire oni ese onso mbosum bi susuma wade on pese obi aba ne obi ba na so be wara wo do be preso majority awu ma me ne o papa ntwe nka so on preso se onu ya ne wari ansa na wo be ware na mom woni ye entiro woni ye apawa no wa brabo no na be kire na why ready okay asem sebe and they say nipa ho kire na why ready ana kona ko didi kona ko ware kona ko yese are they ready osu se o person be di hia
On person obedi here there we few hiase. Now so ko sika mu nhira na niema ye yema wa. Why you ready say nyanse na obeye niema be ye no nhira no beba no. Just so ye bribi. Ena na oye ni so nyina ye baabi a ofiri na ho niema na osan ye den. Oh yeah. Oh yeah. The fufu be den yakwan. The why you ready ana. Okay. The power no ebe kira na nchira. Ebe kire. Amen. Amen. Enti wa power wa brabo ni woni ye a wo ye. Ena ebe kire Ni beba oso. ni beba oso. Enti se woda so ye niema dada na beba na niema fufuru. Ni mafofo. Na woda so ye niema fufuru ndi a niema fufuru na beba na niema dada. Okay. Daddy yenhwe. Obi wo ho a. Wate ne ho afira pam nim. Wo say ebia memasem na oya wagyan. Yo. Oyo ba odi ne ho asi ho so ba besum nyame. Onye memasem nim. Say ebia eye bema na oye masem a wagyan. Wi no onu mu a wagyan. Kro na wo bo a wagyan. Odi ne ho asi ho say die wo ba besum nyame. Itampa so ba ye no say ebia area bi no wo kra obi ahunu say say dia branti wasesa. Ababa we wasesa. Eni ye nyina dance we dey dressa ampa wafa Kristo na so be kohwe no na ebi obefa Kristo no bra wo bre kura chense na wo wiase na no wo mefa Kristo no eno ne na eside ne ba ne sa yo na chese obefa Yesu nkwa obresi first enye sa enti de chese onye ready wajai ni ya wo ye ni nyina no so onye ready eni afoforo no se ye no waja okunu dada o match up money ba okunu foforo se ya pra o pra sisi ho o ba ne ho efia o be ma chopon dey be o ma right o ma do I ready okay that is say we na me try say yo foforo no ebia wo bonsam nchen no bonsam de onani di adwamabɔ ho na ni di wi no ho nyama basabasa no but wo free ho na wo call foforo no ho wajai sa ne ye ni nyina yo wo bo wo mpaye wo kwa asori yo eya kwanche a wo ye ne wo se wo gi wo de se wo se wo ye bia wa ye na so still a nyama ni sisi so bia ware no beba bia obebe akwa bia onya na je so ba be ware o pese no be hia na keke no wo se sa de ne wo ma kwan biem it is still other sort of wa wo nya be ma wo brabo eno no wo ready na wonye ye yo onye ready denti na nya o reko baby o nko fa kai o se meko o pa de foforo wo na ese onye na de foforo na ye de aba ana de foforo wo to na de foforo na mra ndi wa ready onye de ese onye na wenya kunu wenya buwe no nya osese onye no wo so se wo so fa Yesu Kristo se o kraje nkwa na nyama nyina foforo se nye sa ndi wo to twen se ade na nkasa mra. This is the mistake of the people of the world in this dispensation. Ye entrasima ye ni elabanyo ebeyeye welanyo ye na enyeye wo na obeye made na ede ayeye ukwa obesia mema ni flower ujira ho hello yes boko mpacho wa asem ni se yo ma me mepel wo osi ope a oso ampa media menikuru na mepekuru to pami akohu me maame ne me papa maka kire na me kan kire na ope na odi akire a nyame kan waye ukọ obema ne hu a ofre wa agina na obema ne fro no watwam onye bi onye bi enti na opese sese no oti ho na de na nkasa mra na se wo na obeye enti Christopher sese wo twe ya na se wo na wo ye reza omu no omu sese omu te ho twen ndi na hinase Christopher na ase ti nipa bro ya se na hinane nipa na ase uzo peska kope jumaye aso na ko no wi enti ifu na ma wo bre omu a na ma ye the apawa no ene kire the apawa no ye no because amen first no baby a won ne de emema to be si upe badotie obi out we ne da and also baby nti ope kunu papa obeware na ne natra na wakotra si na otwe nsen ni a wose kanu ye ya wose ye no ye uzu se me yefe meti ho twen o me mbo adwaman o me yefe ena me che na wose me ye di nti ma ye kronkron wa ye kronkron twen
Nja asafo mma ne bre a na efiri hina wo sa apam no mpe deda niema ompe na we so akotra se na yesi wo na ukopɛ ade no wo na ukopɛ se ukwa obesia obema osia no si upe agina ho na kache so nko hu maame no papa na ofra wo no twa fa ne so ai one ewra mepel na one ka hwe a obeba nti so twen butu twen that ye gusa ye jwere zede no wotina ho ase perifo kwa sauti fa kwa na otu wade yesu enu na bebre atrase ama wenya 18 19 20 21 sa to 30 35 must say the whole world abobina also for me pekunu ubisa where menya 35 me ware ye me ne kunu me ne yire me ne ba me ne adwuma me ne se oto ye den o twen the children are rota nyama dada na oyen o se umpe biom musuno ha no bre na mania wo mu no na bosom susum boni bi ware wo no o so umpe biom na ope we a nya wo kire wo no oye ya na ena se ye ni elavanyo ebeye ye ni obiom we lanyo ye nenyi wo na obeye madina ye okay una obepekunu se wo si upe a ubepere so na wa kire ni se opami akohu hina abusuafo na nipa no efrox no fa nko sese fremi so ndi apawa no ebe kire na nkire den ni apawa no ni ye no ene wo den ene ye wa asem uni ye ni ya uka ni wo ye bia no ni apawa no enyomu no and the Christopher niye ma wonye ye na ye yo kira and ye put the spirit of the Lord na ye kanu kware no ye nsem kom we tell you the truth that is the mystery of mysteries say na nipa bre o wiase no ene apam na gu na so apawa na be kire sa apam na gu apa ampa and the apam na ye mra dada na onyankopon so oyi afi ho ufa Yesu Kristookraje nkwa no unsaka onkukuru nana na ohwehwe no unsaka na kunu yire mempese we bia basabasa ohia eka ne abde mensu be bia etuese menyo bema waya na okay ene dade ne de bewie ye nkomo no ye se boaye na ye hu edien ena ye beye because we kan nyama mienu se one yaya na two ye nye ready inti edie ne ebeye a be me hu se ready ya ye ready na edie ne ebeye so ampetre se yaya ye ye hwehwe wo foforo no ye nsa betimi onem se erade yesu eda wase onkokro boafo insanka ni da wa Yesu Kristo ni enja ejapa edase odoba Yesu Kristo din wo so be bompa ya kase onyankopon ye eja wo so ode hunte wa hine mra anyesa wo hine dimu Yesu dimu hine dimu Yesu dimu endina dimbe no de ba Yesu suro debi suro Yesu fem Yesu asasase Yesu into dimbe Yesu they have given him a name above every name and to ye they open odim biemu a enye den enye ye fatu team adibia obebi so dankopom bia ogbo odim fufuru mu a enye ye ogo bi say osofo dim a enye ye obi say a prophet Abednego dim a enye ye because Jesus is greater than prophet Abednego. okay And I was created by him. Kuku bekete no bon side no way kuku tuntu kan you anu abekasa one fatu team say the dim ba no until say ye onye two nia openo nwa ma ho instruction. Do you follow it? Luke 6:46. Why call me Lord, Lord? You do not do what I say. You do what I say. Oh yeah, you make out trans what trans. We be say so opewa. Kase ko humi mame waka. Na nipa say hello, o to say na chief from favorite from the trinity. Sana watch now. The apawa no wa power na beche so obenya kuna.
Ubebo breya. Na wa power ne so wo so mpe teteni ama no. O ha musu obrama ne ompe. Na nya wose ye no wo ya na. E na wo to wo twen so obi a wo ka. Madotie. Obi a wawari eja ne yire. Obi a wawari eja ne kuru. Emepe wo. Usi wo sa ne nso ato aburu sa. Daddy, anyway, the cracker. Was our car say ye be said be Yo. But the Amaya say and be so years to dim Mo. and yes of food dim. Debbie. And your bosom be a dim. Debbie. A years to dim. Mo. Then ye add then and a soft for we were Casadana. A fain a more catcher because a nay a soft one a year see bra. The hume may say a mouse. I were now pabra. You man our pabra. We see Cassan our pabra. Say na pabra. Na say and young mumu dimu ye beside the I didn't want chairs and a year beside and we Janet Dimo yes to demonstrate. Not just say a bum of one sana. What beside putting the Amai? Amen. Amen. A good question. One, also for a young friend here. On country say owo ejano. Owo bano. Or someone concrete. Amen. Amen. Until or the woko say ejaninsa. Na why you were yes to them. The web is our yes to them. Now concrete na be ya ma. Ndu ko no so no be ya na hina na ye. Ti hina din no dia ma. Ono aka se din. Na sa din eye adwuma. Onyame eti sa din no. Onyame sa din no. Onyame oti anonti. Onti. Na aka Yesu de onyame be de. Obeti. De osofo no wo Yesu. Malam no wo Yesu. Okay. Mo nim se malam no yusubusum ti din ya odbe ma ono. Onyame ntie. Ena wo Yesu aka chen se esan se me no wo hanti ana wo ba hanti. Na waba na wo so opeso be adwuma. Otie. Menti we cameraman obebi wa no mbo. Obebi. Enam hinenti. Onti. Amen. Amen. Na so onim me anonim wo so a oye dem bio. Amen. Enti so nyame betie a hinenti. Yesu nti. Ade so nyame adakura na ka Yesu. Obesore. Enti din bia obekọ no be ma obia e ato enya adwuma. Nti abofo din a wo bobo. Abofo din abo nyina ye nkwasasem. Wo mo ese abofo no. Se nyame ni abofo na ye adwuma. Onyame ye obofo. Se Bible se wa hye na abofo amaye. No nyame ye obofo. Debi. Aden na oka. O se yemi so nyame a na yemi se eja na. No se yemi sa eja na. Nti yemi so nyame a onyame o de obofo. Debi. Enti na aden na ekubisa aden na ne oka che ye. Na bra meya ma many na dimbe no de ma. Now the sister Amaka said people Prophet Abednego they are talking to me. Me be ya de bi oda na hu da ya obeso na bo me amane. Me na me se ye den. Do bo amane na ma kire oni a wo be ye den. Wo be ye. Do be ye no ko bo ende ko ka kire hina. Eja no wo hina di mu. Ana o de me din ko. In the case of Bebra and a woman, I told him, say, or your bosom for into a bosom for some daddy. Bosom. The bosom of your daddy. Satan. Satan, your daddy. About ye. Nadino, Sadino, a yes one. And the dinner or the way I didn't know, or Yamibetiana. And this I didn't know Ebemua, nay, Yaminayana, a then. And the about then, so you are. A permanent was one pen. What's a coffin on fire? And to show what took from what's a quarter front. Don't to read Preco, Alcotoma, who guareu, who fire screen so credit who found fine. What's a cotoma? Also, to us a menia curumenia, till make a dross. Near what so say, why? You will be I saw them more than 30, 40 years, 50 years, when Oka fita ni bofu abrante bi bai oye adwuma electricity ye tuanika nkofo bebere owo ejapade wo kwa ware ne kwasia oye den ogwan aponchi ontini pakasa na ontini pakasa na obete onyankopon kasa we ne ne sese wo ka na wo manipa no emfi mmuesu mu emfi mranase
Emrano roto pato emrana asay say no umpo bi akofa Yesu Kristo say ne kraje kwa anameboa ento nana no nyina obi akofa Yesu enti na say apam dada no egu ana ngu ye asay na say enti ni ye no roto pato de chide la rota onni ye no apawa no ndomu no ena ebe kire na kwa sorry na onim say ensese udu ubo mpai wo usofo nimu umbo umpai en kire osofo no say yes Saint Matthew pray to Saint Gagaga Saint Purukutu pray to Saint Gabriel pray to Angel Michael umbo uka wasem to Angel Michael no yede onye wo mu no mu ya abofo mo je empai ne de akọ atro we speak to the Father. Oh, there is our Father which art in heaven. I am speaking to the God Almighty, face to face, direct, through our Lord Jesus Christ of Nazareth. We yes to demo. Yes, no pen on your minimum, kind of your minimum. It's a bophobia, Majin Pia. I'm found Papa and Nisu. Men are maybe a buffalo at it. And to me, a mistake of buffalo who can so correct me. Nakase, Yenise. Root here, or buffalo, so on me. Be a mistake on country. The Yesu Akachere say, no, Yesu Wakan, ye refia, Uncle Kulumba, obey, Kaya. No, so nunco daddy, I saw it, and that's Uncle Bunu for say, Adena, also for no mistake, one country. So I say, this is the truth, not a prophecy. And then no necessarily person mean cannot be in tea. Now, won't fish soon. I'm or press council near what's on your no head, or yet, or to no train. No, I'm born in Sa. What I say, and Obia sweaty. Yes, sir, yes, sir. I do obey a dish to have a brain. Oh, yeah, oh, yeah. Now, so a power and a bed. Wouldn't you hear a better? So be you, only you. Ubi be pewasemu, ubi be town, ubi donny, a penasem, and only on penny humor, a daddy. In the end, a daddy. In some a power no. A power never born. And the better. And you must have to one son, a besamo. And he said, I said, me back home, be here, Efrena. And then I'm more than papa. Now we are so funny a year. And then Shabba and any to Pena. Unyatri. One, also you kiss on it. Was say, Bo in Yankopo Jampai. Well, yes, you didn't. Also say, Okobo or Bofodin. What power no, and a better. Eh? And to be brave, and also for me, you, and I did that, and I said, maybe share my spiritual, I could be sat and I didn't be much and this so many rather say one bomb is let's say a preco in Cramano, Yamin bomb, sir. Till so the Yaman so on your preco crama upon a wine and tribute be very real. No bow nipper. That's how the radias. Also, you nipper bills of woman see attending to worry nipper a breath of your assassins. And there's a who the radias said, who sing it in tea, who really party so painful. And then now, I ready me pay dear. I said, me sorry to one among me a day. Mija. Yet was I didn't. And Lavagnono. A trim a prominence yet and say, I didn't hear there. Amra, but a dominant the owner and I'm a dominant Unakofa. And you know, a Deuteronomy 121. Also, Moses, catch Israel for the say, one foot upon a one cofa. Moses, pray, kind of for you. Deuteronomy chapter 121. Also, Moses. The Lord tell to Moses, tell the people of Israel to climb up the mountain to go and take it. This prophecy where you come say was said to Jose Ewiebri, you entrust say man and Tom Fisurumra. There's difference between the time of the manna, Janeto Fisur, Israkuno Ire, Yageto Fisurubano, Debbie, and now call Wakofa, Denti, a Yahudia.
Deuteronomy 1:21. Ose dey. Ose hwe. Hwe. Erade wo Nyankopɔn de asase no ato w'anim. Enti hwe ase ne kyerɛ sɛ den. Ose hwe. Hwe ne ase ne sɛ. Wo de w'ani bɛhwɛ. Ose hwe. Ose hwe ne wo. Ɛwɔ hɔ. Nti wo. Behold, hwe na de ne wo. Na Awurade wo Nyankopɔn. Ose hwe. Erade wo Nyankopɔn de asase no ato w'anim. Awurade Nyankopɔn de asase na ayɛ den. Ato w'anim. Okunu. De ɔde ato w'anim. Oyere. Ɔde ato w'anim. Oma. Ɛda w'anim. Wo biri biara. Ɛda w'anim. Wo da hwehwɛ biara. Ɛda w'anim. Wo sika. Ɛda hɔ. Wo ka. Ɛda hɔ. Wo dan. Ɛda hɔ. Ɛwɔ hɔ de ni. Ɛda hɔ. Nti yɛ den. Foro kɔfa sɛdeɛ Awurade wo nananom Nyankopɔn ka kyerɛ wo no. Insuro na ma wakoma ntu. De hina mfuru nkɔfa. Wankasa. Ɔno Nyankopɔn mfuru nkɔfa. Ɔsɔfo ne nkɔfa ma. Ɔsɔfo ne mbɔ mpa ma. Ɔsɔfo ne ndidi ma. Ɔno maduro ma. Obi na ɛyɛ ma. Debi. Ndi otu da bɛn. Nkosi da bɛn. Nti sɛ wo wa mfuru nkɔfa na kyerɛ sɛ ade ne nyɛ den. Ɛda hɔ ɛma. Na hina dia. O dia. Nti ne ɔpɛ no makɔfa no mfa. Nti wo nso obi ho akyerɛ nja na ɔnkyerɛ no ɔntrans. Amen. Na ne abere no nkɔfa. Na ne abere no nkɔfa. Nti mbajo nwa ka to na won ka to. Na yeye. Na mom na ne bere wo wo a wa ni abere akɔfa wo de no. Ɛna na ni bere. Wagya ne de na to. Ah. Ebe ko so abere si ya. Wagya ne de na to. Wo ku dispensation na yewu. Instead of bedwe ho ne sebre ne nkrabia na enuonyam ade obeya obedidi no. Ondwe ho. Konongo kaya. Kono awonso. Debi. Wakofa wo de. Ah, she dress our dress also your suffer or kasa didinde and na wo kra onim se bia wo kra bia na uboju onimju eno ne uska. And I said, yes, why na ju woni team? Mama Kogwaso. Wo de ade che yes, when team na ekeka mbra me wade ambe ya eju ni befi ho uboju ni sa na de kamfa na fam a wajiska ana wajiska ade betsa no obenyeska na onyeska oto na okasa kasa no je no so obi enso be ka se old boy right tintintia o mi eju ni se ta ade be wajiska bebre on dwe ne ho ko hwe de obeya on ko no akofa Obi akɔfa ne bi to no ka prophet Abednego prophet now to na go so dwe boy na go dwe wo de ho saka wo fire ka wo amen and o se ben kyerɛkyerɛ bebre nim what I say Christ for that so to obon pai ewo edin ba ko pɛ enye Allah in the name of Allah enye adwuma Onyamini di mbey. Okay. Onyamini di mbebre. Onyamidi a wodi amayen ene dad. Yes. Jesus Christ of Nazareth. Obo power prophet Abednego obo sam metiausu ewo prophet Abednego di ma enye adwuma. Ohuma odi mechi ofremesu wo osofo amankwa di mu enye adwuma. Oh, prophet there, or cabro eloquent, and me bompai, prophet in him, and yajuma. But in the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. I will say, aha, and the Brahma Kwame, and Commission is here, and then Dr. Amir who say, our repa, Sika, a Juma, and Ma, a war, near Yashinano. What they are told you named the day was saying a flock of a of 4 can tell where enough for a coffee no deep one numbers no a good screen as a fan of friend. Besides some of a hen now be a median say church motion or Betty Brenada what's not what was showed down wabba now noon and ask Nasa Hishimo how no it's me also at the amount and nephew cow how nature sana I say pray for me papa when you pray for me or want some more report notice of Penia or that the Kingdom of God Ministries no ano best as so comments and so our comment section ho at the amami all the social media handles no a mystery TV or subscribe like ya share na for so ni biash macra onua impenifo se pintia sase ena wakwa sanso ena impenifo san ka se senka wiase bibini wa enkeda nka yanto yapum eno nti onua wo bobra na niema enkoye emfama wa bibia ore nsabe sombia no na asai wadwuma sam enkoye we kire se ahonhom ene sunsum bi asore ede etiawo
nanso tro kronkron na mayate ase se mempene ma before entenase eno nti enedue yi mekanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital ediamao na Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital de ye fra o se abefo suro de yinta ebeda edi de esie ebeba abonten abonsafo no o ma me papa kwa ne oturu beda o ma me wabusuani unia bi ne beda o ma ho na ma ye oya o ma bibi aye sa de na eba wo so enya de papa eye okra no na wogusu tata. For bad people usually pretend to be good, and the ugly people who hide their ugliness by dressing themselves beautifully. I've told you, sorry, God is still revealing, God is still speaking. Or how be anywhere called Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital, sao how no, entimi free ho. And when Tionia maintenance to Trumika, Nako Piemo. Ewo insawam adwagiri oreku liberty nafa wo hawo wa manie watete onkonanda wa pinisie ekodan Prophet Dr. Abednego Nyankopon ebefa ne so ayowie frɛ Prophet Dr. Abednego ewo sa numbers we so 02085995576 02085995576 ana 0278977215 0278977215. Afuwe dear, enough is enough. Yako Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital. Akope faudie.